Adakah Saya kan nak tanya satu soalan lah. Okey. Bagi saya buat saya hangat ni. okey. You kan, kalau firma kan, kita cakap, oh, kita nak bagi you datang invest kita tak bagi you tax. Apakah itu sebenarnya? That's subsidi. Itu subsidi. Tapi kita sebut perkataan, oh, you are tax Incentive. exempted. Tax exempted. Okey. Bila kita nak tolong orang yang memang orang kata nyawa-nyawa ikan, it is investment in your people, right? So, you cakap subsidi. Now, let me just explain juga. Okay, itu language. Language yang kita guna untuk orang kata memburukkan orang-orang, katalah B70 kan. Tapi saya nak cakap juga, Amin, kira hari tu kita buat satu study di PPR. Kita interview 4,000 household. 4,000 masuk. Oh, naik dulu rumah saya marah. Tak. Sebab orang selalu cakap, oh, malas ke apa. Malas banyak. No. Oh, yang orang kata malas lah. Dia buat kerja 2 just to make ends meet. Mana ada orang miskin boleh malas? Kau tak makan.